Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule khovel chu anga in kal le mu a remne le mu na ti a thren khatan awla in thren khatin boina na men lon ma chona ra be na le nek sor na atanga tal chhuwa tumin an be ya ram le nam in epna chuan khovel chan china lu khatani hripuila chuan nuna tam takala to a kan na boi tlang zel kan thu pui kan lu chil ma in India ram chiat to na Uttarakhand vur tlang tol wanga chiat to na chungchang han update lokela vo in thole ni February ni kwa hian ruang panga lak chhuwa belani a he chiat to na hian vo in February ni kwa tlai lamdar nga thleng hian ruang somthum pakhat lak chhuwa ani ta ani tanel chunga mitangan lo om ngei ni a hriat ani awangin he tanel chunga hian ngor takan na tho ani a tanel hi achim mai hlom hle van doi mang khonga changmayang ti chu thil hlom takani chan chuan na tho angai boxi a thina kautlanga dak chungin chan chuak tu te po hian na an thokani ber tuna hian Indo-Tibetan Border Police National Disaster Response Force le Indian Army 10 chan chuan na an thok meka mi za somsari vel chin hriat lawa an lo om thu an soyani heng ha thok bota te hi Hadel project siam me kan ha thok tu te an ni a tunnel metar sang khat zakwa asai chunga chan chuan ha thok tu te hi an om meka mi somthum panga vel tunnel chunga hian an tang ni in an soyani nungdama an lo om rin na lian hle a chan chuwa ngei tumin zan khowat le khir khan po soi lovin an thok meka ni khovel chanchin thar hriat chak om le bengver tam tak tar lan tur oma ma se kan lor tam man lawa ngai mai la US le China in ngurvel chungchang han lu chil ho te ang u khovel sarkar lian pahni US le China chu an dan pa ngai te in an in ep chhole tamek putram puya hun lain namen lawin China le US chu an in ngura an in do mai do ne moti mai tur khopin an in voton na sa ani kha US president than aron om chawa Biden chu China in an du dan dana thunun thei tur anga soite tama Joe Biden an US a kai hroi chuan China aron lian so tang Trump angin China hi Biden hi anangam don lawani ti a ngai dan soi chuak an tam hle ani kha a enga po chu ni se Biden chu aron langta a Iran le China chuan an lo ngai chang renga Iran tan nuclear in rem na a thar thole don ni o min khovelin an ngai ani kha Israelin theito pa Biden administration an dora an lu chhuwa nuwa Biden chuan aril ru athlak ve ta deuh nge tun thut thuta chuan Iran tan konga hondon lo thu le thu del kil na in Iran chuan sang ni som panga nuclear in rem na anga akal le phot lo chuan Iran rek na hli atum lo thu asoya Iran la chu atang ko ve tlata engbo ro nge thleng zel dong hriat ani talawani a sarkar phata tangin China hian Biden chu an ron zar boi nga la Joe Biden mar dekin engtin nge aron che don ti in China hian Biden chu an en china ni bera Taiwan a lian tham takin a in do thlo na China hian aron thlo lu tira ani zon zonin an bomber le fighter aircraft te chu China hian Taiwan boruaka an ron lu tira ni kha midoi zeple China hnuaya kun ngal tur angota Biden an soi chu ani chia lawem ni China le Iran chunga ahmalak trandana hian ative tak tak dona angvio mai Trump malak na tam tak president atana laklu ani ni la in athriat nga la ma se foreign policy le relation chungchanga ton hriat nga tak Biden hian US himna ti der thong tur le kalphung thlak dor tur ang khopin ma ala du hri lo chu nia China chu China ani a US chu US kan lani reng ti in China vo na chu atak nge in aron chang let veta Gulf tuipuya USS Nimitz om chu nu kirin Indo-Pacific Command nuaya om turin aron thon chawa South China Sea lama China in ro sa ti dai turin USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group nen atir chhota bur mai le China tan US ala hla om zia le
achak na kiam lo zialan nan China laka an thazat zialan tir turin heng carrier strike group pahni te hian an theina an lan tir ta ani video masa khan ka soi to a mani loka US warship USS John S. McCain guided missile destroyer chu Taiwan le China in rina Taiwan tui puiring reka US hian an kaltlang lui tir to a South China Sea a China ho chin tui pui rula tui pui zalena ni zia an pholanga kha China epnana Biden ai te chin na ani US indo long ro pui pahni hi longnaran an ni lo ti kan hriat a tha ome USS Nimitz hi ton noi khat zan lai ri ta ni a in zom ta se a sei zong po fit siang chen chuani pahni zeta sei ni asan zong ringot po hi tara zong chuan chin atang te in pahni lai sei ti na ani lai sang ani ra phla khoparo pui ni ma zo kang chu chutiang khopalian chu nuclear reactor pahni manga khal kalani a steam turbine pali ala mang tel boka a khol hian electric megawatt za sum ko pali a pe chuaka horsepower noi ni sing ruk chuan mulep vir ativira longlian turu buru tak mai chuan darkar khatake em somnga pariata chakin tuipuya super ta chuai mai ani he longa nuclear reactor an man hian electric megawatt za som ko pali a pe chuaka hei hi kum khat chunga Mizoram electric man ral ai na tam zo kani a nuclear reactor hi thak me lo pon kum som ni atanga som ni panga chung chu tuipui khovela he long hi ajin kwal tir thayani he longa hian long sipai le longmi sangthum zanga somthum pahni an chuang thaya thlona phur en kol tu le air force lam mi sang ni zali somriat la ya phur tel thei bokani ral thuam hrol le khol lian tak taka phur chiar tel lovin he longa hian mi sang ruk zet nuam satakin an chuang thaya in sang khat khomi pui chu an thol hle don ti na ni indo thlona songkwa thol nuam takin a phur thaya radar le ral thuam thaber ber manga thuam ani a USS Theodore Roosevelt po hi Nimitz ang thawani a sei zong le len zong po ani nang hle USS Roosevelt hi a rit hreta thlona po somkwa nuam satakin a phur ve thei bokani US hian China epnan South China Sea khomualan hung lu tani bera heng long pahni te len dan le na tho thei ngai tua chuan khomual ang main engkiman kalpui thei ti ila aswal lawang he longa tang hian du tokin an khing puite an ma chon thaya sipai mun pui South China Sea US hian aron chhop hnai ani ber heng long lian ho hi an ma ni main tuipuya an chetlangai lawa destroyer le frigates ten an zuya missile tho omle radar thel tiang ne na thuam indo long huai sar thui hroyan nei thina ni tun truma po hian heng long pahni te hian destroyer kolsen tak tak an hruai tela US chakzia le China vo na chu ne so takin an chang le tani kan hriat angin helai South China Sea hi tuipui kong poimo tak mai ani a dollar trillion panga point pathum khovel sum don na kum tina akal tlang na hmun ani helai tuipui hausak na hi China hian pum momadu a tuipui kil tu ram ho abik takin Malaysia Philippines le Vietnam te chu China hian ati boi fawa an tuipui ho chin te chu China hian ata anga chalin anin ti boi fawani hei wang hian helai tuipuya ram danglong kaltlang te hi China hian angai mo tak zeta Biden a sarkar hlim khan China hian dan pakhata pasa atuipui ho chin chunga ram danglong ron kal reng reng ka phalna an coast guard te kuta hlan to nge ani China chuan kapuwama tu yani hi I dot ngam le do dro ti in South China Sea chu ho te ma se US chuan helai tuipui hi khovel ram hrang hrang ten zalin taka an kal tlang theina hmun ani international waters ani ti in aron dot tange ya anin ro sakna sat a in China chuan che tala langam hri lo ani mel coast guard te silai cheng thla turin phalna peto ma se China coast guard te hian silai chengan thla thom hriat tur a om hri lo ani Nimitz carrier strike group a rear admiral Jim Kirk chuan helai tuipui hi international law nuaya khovel ram zong zong ten an paltlang theya zalen na an nei ani tuipui zalen ani na hi kan lan tir zel don ani ati hetia US an ron cheta hi China lam chuan an ron chang let ngal thuaya
Chinese Foreign Ministry chuan thu chu an ron nei nga la kan ram le nam him na kan ngai poimo a atul dan anga an chet tur thu an ron puang ani buaina chhuwa thome ro hriat ani hrilo zirtop ni February ninga khan US Secretary of State Antony Blinken chuan Chinese senior official pakhat hna US-ian Indo-Pacific region le Taiwan tuipui chu international law in a phal angin kan dai dar zelang kan paltang zel don ani ti in lo hril to a heram pahni US le China te hi peng ang takin nge anin ma chhon chho don ti chu khoweli na ngai ven ber ani me kani video dot le in lo ngai chang tho don nia in zawa in mang tha le vek ole